Marko Kraljević i Ali Laga. Pojezdiše do dva pobratima preko krasna mesta Carigrada. Jedno jeste Kraljeviću Marko, a drugo je Beže Kostadine. Ta i poče besediti Marko: pobratime Beže Kostadine, sad ja idem preko Carigrada, te vam koja sukobiti beda, te me teva na mejdan zazvati, ja ću teško bolan učiniti. Od zla bola teške srdobolje. Pak se Marko bolan učinio bez bolesti, od mudrosti teške. Po dobru se šarcu položio, na sedlo se srcem naslonio, tako ide preko Carigrada. Dobra kopca sukobila Marka. Sukobi ga carev Ali Laga i za agom 30 janjičara. Ali Laga besedio Marku: o junače Kraljeviću Marko, aj na megdan, da s nadstreljujemo. Pa ako ti Bog i sreća dade, te ti mene danaske nadstreliš. Na čast tebe, moji beli dvori. I u dvori moje dostojanje i kaduna, moja verna ljuba. Ako li te danaske nadstrelim, ne tražim ti ni dvora, ni ljube, teke što ću tebe obesiti. Viteza ti osvojiti šarca. A besedi Kraljeviću Marko: ostan me se Turčine prokleti, mene nije do streljanja tvoga, već evo me teška bolest našla, teška bolest, srdobolja ljuta, ni konja se držati ne mogu, a kamoli da se nadstreljujem. Al se Turčin ostanuti neće. Vati Marku desni skut dolame, trže Marko noža od pojasa, te odseče desni skut dolame. Idi bedo aratoste bilo, al se Turčin ostanuti neće, već uvati levi skut dolame. Marko trže noža od pojasa, te i leva odsječe skuta. Idi bedo da te Bog ubije, al se Turčin ostanuti neće, već uvati šarca za vođice, desnom rukom za vođice šarca, levom rukom Marka za nedarca. Planu Marko kako vatra živa, ispravi se na šarcu vitezu, dobro šarcu dizgen potegao, igra šarac kako i pomaman i preskače konje i junake. Pak doziva Bega Kostadina: pobratime Beže Kostadine, idi brate bezistenu mome, donesi mi strelu tataranku, u kojoj je streli tataranki 9 beli sokolovi pera, a ja idem sagom na kadiju. Namešće mi da nam sin pilati, da među nama posle nije kavge. Tad se Beže bezistenu vrati, ode Marko sagom na kadiju. Kako ide carev Ali Laga, papuč skide, sede kod kadije, pa izvadi 12 dukata, te kadiji meće pod koleno: efendija, eto ti dukata, ne daj Marku pravog sinđilata. Ali Marko turski razabrao, a u Marka ne ima dukata, već buzdovan meće preko krila. Čuješ li me, efendi kadija? Daj ti mene pravog sinđilata, jer vidiš li šestoper pozlaćen? Ako to dem udariti njime, neće tebe melem trebovati. Mešće mu ćeš i zaboraviti, a dukate ni videti nećeš. Efendiju popade groznica gledajući šestoper pozlaćen. Sinđilati, a drkću mu ruke. Kad pođoše na mejdan junački, za agom je 30 janjičara, a za Markom ne ima nikoga do nekoliko Grka i Bugara. Kad dođoše na mejdan junački, a besedi carev Ali Laga: Delibaša, ajde meći strele, ti se vališ da si dobar junak i vališ se caru na divanu da zastreliš orla krstatoga, krstaš orla što vodi oblake. Besedi mu Kraljeviću Marko: ja, Turčine, ja sam dobar junak, ali ti si od mene stariji, jer je vaše gospodstvo i carstvo, tvoje mejdan stariji od moga, jer si mene na mejdan zazvao. Već Turčine, ajde, meći strele. Metnu Turčin prvu belu strelu. Strelu metnu, pak meri aršinom. Prestrijeli 120 aršina. Metnu Marko prvu belu strelu, prestrijeli 200 aršina. Metnu Turčin drugu belu strelu, prestrijeli 300 aršina. Metnu Marko drugu belu strelu, prestrijeli 500 aršina. Metnu Turčin treću belu strelu, prestrijeli 600 aršina.
U tom Marku i Kostadin dođe i donese strelu tataranku, u kojoj je streli tataranki 9 beli sokolovi pera. Metnu Marko strelu tataranku, ode strela u pra i u maglu. Očima se ne da pregledati, a kamoli premeriti aršinom. Stade Turčin suze prosipati. Stade Marka Bogom bratimiti, Bogom, brate Kraljeviću Marko, višnjim Bogom i svetim Jovanom, po ubavu zakonu vašemu, na čast tebe moji beli dvori i Kaduna, moja verna ljuba, tek me nemoj, brate, obesiti. A besedi Kraljeviću Marko, o, Turčine, živ te Bog ubio. Bud me, brati, što mi ženu daješ, mene tvoja žena ne trebuje. U nas nije kano u Turaka. Snašica je kano i sestrica. Ja na domu imam ljubu vernu, plemenitu Jelicu gospođu. A sve bi ti, brate, oprostio. Ali si mi izdrugo dolamu, već daj mene 3 tovara blaga da iskrpim na dolami skute. Skoči Turčin rado i veselo, grli, ljubi Kraljevića Marka, odvede ga dvoru gospodskome, te ga časti za 3 bela dana, dade njemu 3 tovara blaga, sna kada košulju sa zlatom, uz košulju srmajli maramu, još mu dade 300 pratilaca. Otprati ga dvoru gospodskome i posle su vreme živovali svetlu caru, čuvali krajinu. Gdi se gode krajina uzbija, uzbija je Alil Aga s Markom. Gdi se gode gradovi uzimlju, uzimlje i Alil Aga s Markom.